Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Ve sallallahu teala hayru halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ala ibadullahi salihin. Muhtaram cemaatil muslimin, barыңızlardan kelgen qadamlarыңızga Allah Taala hasanatlar жазған bolsun. Hoş gelipsizler. Allah'ın uyuna hoş gelipsizler. Bugünkü cumаңızlar barыңızlarga mübarek bolsun. En birinciden sizler menen bizlerden musulman kılıp jaratıp koygan, musulmanların arasında namazhan, ibadathan kılıp jaratıp koygan Hak Subhanahu ve Taala'mızga çeksiz hamd sanolar bolsun. Peygamberimiz Sayyid-i Alam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga çeksiz durut jana salavatlar bolsun. Al kişiden keyin ötüp ketken bardıq pir ustazlarımızga, salih ata babalarımızın ruhlarına bizden kılgan jakşı dualarımız jana Allah Taala'nın salamları jetip turgan bolsun. Muhtaram cemaatil muslimin, bugünkü cuma bayanımızın teması mahramsız saparga çıgıunun күнөөсү boyunca süйлөшөбүz inşallah. Bu ne degen söz? Mahram degen emne? Bu kimge aytılgan? Mına uşul meselenin tegereginde sizden men söz alıp barabыз. Memi bu mahramsız saparga çıgуу degen mesele bu ayal zatına karalgan öküm jana ayal zatına karalgan mesele. Mahram degen söz oşol ayal kişinin jakındары, jöftü halalı, kүйөөsü, baldары, bir tuğandары, atası, atasının bir tuğandары. Bular ayal kişi üçün mahram bolup eseptелди. Kimge nikah haram bolsa, oşal ayal kişiге nikah haram bolgan adamlar, bular ayaldın mahramdары bolup eseptелди. Kimge nikah okulu mümkün emes bolgan adamlar, ayaldar üçün mahram bolup eseptelinет. Түшүнүктүү да бул жагы, иншалла. Эми биz bul meselege kayrılıp oturganыбыз, albatta ahırkı zamanlarda zamanımızdan ösüp önügüsüne karaganda, şunday jırgalçılık zamanda yaşap jatkanыбыздын negizinde köpçülük uçurda, şol köpçülük yerlerde ayallarыбыз, balдар aldağın çoğutuk oğul altındарын jinap koyan meçitin içinde oyunu oytan. Al koyuşan, çöntöğüne sal koy. Ay azama. Ordungan turup otur balam, ordungan turup otur. Ay malla des altın bala ekendi. Köpçülük uçurlarda bugün günde ayallarыбыздын kebirleri, bärine jaman aytıp taşırgıtpayбыз. Kebir ayalların ortasında kүйөөлөрүн toğutpay, öz bilermandık kılıp, kalagan şaharga özü kalagандай çıkıp ketip, kerek bolsa үй бүлөсүн taştap koyup, 10 yılda Rossiyada jana başka jaktarda iştep жүрген ayallar var. Jana başka şaharlarda, başka bir Koreyaga, jana başka jaktarga ketip kalganдар var. Uşulardın bärin körüp oturup, jana ayttiň deybizde janagı Kalıgul Awliyanın aytkany, birin kettiň Sibirge, birin kettiň dagı buyaka dep, o kança kılım aldın aytıp koygany bugün kelip, ayaldarыбыз baş berbey, öz bilarmandygy menen sırtka çıkıp jatkany, bul abdan ökünüçtүү nerse. Emi bul bir jagынан batıştın sayasatı bugün günde öte küç alıp atat. Köpçülük oşol jıyınдар, treningler, seminarlar bolup, ayaldardı çakırıp, okutabыз deymiş bolup, genderdik sayasat dep koyup, ayal menen erkektin ukugu teң, ayal menen erkek birdey degen sayasatты жүрgüzgөн uçurlardan faydalanıp, kebir ayaldar kүйөөлөрүнө, үй бүлөсүнө baş berbey, kalagan jakka, kalagan uçurda mahramsız ketip kalıp uçurlardı körüp atabыз.
Әлбетте бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан бул аял кишинин күйөөүн жок, жанында махрамы жок, сыртка чыгып кетип, башка мусафир шаарларда акча таап, үй бүлөсүнө жиберип атканы, мунун табышы мутлак харам болот, мухтарам жама. Махрам менен кошо, күйөө менен, бир тууганы менен кошо, дүйнөнүн кайсы чегине барсын, иштей берсин, ага эч кандай тыюу жок. Бирок өзү жалгыз кетип калып туруп жумуш кылганы, анын тапканы дурус эмес. Ошондуктан аялдар кайсы жерде болсо да махрам менен болгону дурус болот. Энди кээ бир маселелерде, риваяттарда келет, bir keche күндүз деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир мубарак хадисин окуйбуз азыр мындан кийин. Ошол хадисте bir keche күндүз деп айтылган жер келет. Кээ бир риваяттарда bir күндүк жол деген риваяттар бар. Кээ бир риваяттарда 3 күн 3 түн деп жана мусафирлык нени айтып, бүгүнкү күндө ал 100 километрдин тегереги. Ошол 3 күндүк жолду аял жөө басып отурган жолду 100 километр деп коелучу, 100 километрдик ашык жолго бара турган болсо, албетте махрам менен чыгыш керек болот. Жанында ишенимдүү өзүнүн махрамдары, бир туугандары, күйөөсү же баласы бирөө болуш керек жанында. Мындан ислам динибиз аялдардын укугун тебелеп, тепселеп койгон жок. Бул өкүмдүн кириши менен шарият исламиядагы өкүм, муну менен дини ислам аялдарды чектеп, же болбосо алардын укугун тебелеп коюп аткан жок. Анткени аял деген назик нерсе. Аял деген ушунчалык бир үйдүн бир берекеси. Бардыгыбыз аялдан пайда болгонбуз. Бирөөбүзгө эне, бирөөбүзгө кыз, бирөөбүзгө аял, бирөөбүзгө эже. Ушундай назик жаратылган зат, ушул затты назик жаратылган, энесинен гүлдөй төрөлгөн, ушундай назик жаратылган затты сакташ үчүн, таза сакташ үчүн, кийинки зүрияттар таза болушу үчүн аял кишиге көрүлгөн чоң бир камкордук болуп эсептелинет. Хатта керек боло турган болсо, биздин мазхабта ошол ажылыкка, умрага барууда дагы аял киши махрамсыз аял кишиге жол берилбейт, мухтарам жама. Ал-Имран сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала айтат: адамдар жол таба турган болгондо ажылык кылуусу фарздыр дейт. Мисалы үчүн адамдар жол таба турган маал болгондо дейт. Бул жол таба турган мезгил, вакыт болгон деген сөздү кандай түшүнөбүз? Ал жерде мисалы үчүн бөлүнүп айтылат. Эгерде жол бейхатар болсо, жол ачык болсо, өзүнүн ден соолугу чың болсо, ошондой эле жанагы байлыгы жетиштүү болсо, ал барып келген чейин үй бүлөсү бирөөнүн үйүнөн бир нерсе сурап албай турган деңгээлде болсо, коюңузчу ушинтип келе берет да 7-8 маселенин башын келтирип, ошонун бирөөсү аялдар махрам менен болсо деп келет Кур'ан-ы Керим. Аялдар махрам менен болсо деп келет. Ошондуктан бул Кур'ан-ы Керимде айтылган өкүм, аялдар махрамсыз керек болсо, ошол ажылык сапарга дагы дурус эмес болуп калат. Эми бул жерде бизде алымдар арасында, мазхабтар арасында бираз ихтилаф бар, талаш тартыш бар. Кээ бир Ханафи мазхабынан башка кээ бир мазхабтарда, маселен Имам Шафии мазхабында дагы ажылыкка аялдар махрамсыз барса болот деген бир патуаны берген жайлары бар. Бирок биздин мазхабта эч кандай буга жол берилбейт, мухтарам жамаат. Ошондуктан аялдарыбыз дайыма кайсы жерде болсун махрам менен жүргөнгө аракет кылыш керек, ошол алыс сапарларга чыга турган болсо. Бухари шариф жана Муслим шарифтерде келет:
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir mübarek hadisinde aytadi, hiç bir ayal kişi başka bir erkek menen bir bölmöde жалгыз kalbasın. Жалгыз kala turgan bolsa, üçüncüsü şeytan bolot deydi. Кейбір rivayatlарда özü жалгыз safar kılbasın деген rivayatlарда келет. Ошондуктан бул маселе аялдарыбызга кылган камкордук, аялдарыбызды башка жаман көз, жаман сөздөрдөн жана ар кандай iflas nerselerden saktolunun bir hareketi bolot. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan bir hadiste Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mintib aytadi, egerde ayal kişi bir keche kündüz jolgo saparga çıga turgan bolsa, albatta mahramsız çıkpasın dep kelet. Yani кейбір rivayetlarda biz ayttık, 3 gün degen jeri var, 3 gün 3 gün jana musafirliktин nesinde anan jana bir keche degen jerleri var. Biroq al vakit jönündө mындайча айтканда талаш жок, бул жөнүндө эч кандай bir gün deybi, 2 gün deybi, 3 gün deybi vakit meselesinde eç kандай ne jok. Bolgonu ayaldardı korgоо meselesinde alыс jolgo çıkkanda ayaldar daima mahramı menen bolsun degen rivayattар kelgen. Эми урматтуу жамааtul muslimin, акыркы вакыттарда ушундай нерселерди учураштырып атабыз. Кече жакында маған bir Бишкекте тааныштарыбыз аял киши телефон чалып атат. Дамла Тарас шаарында 40 аялды топтоп алып, ошол 40 аял өзүнчө жамаат болуп алып, умрага кетип аткан экен. Мен де махрамсыз ошол 40 аялдын ичинде кошо кетсем болобу же болбойбу деген маселени коюп атат да. Чын-чынында биздин мазхабта болбойт мухтарам жамаат. Бул мисал үчүн bir керек болуп калган учур болса, bir зарурат болуп калса, махрамсыз чыга турган учурлардын өзүнүн вактары бул китептерде, алымдардын китептеринде, аларга жазылган шарттарда кенен кесил айтылып койгон. Masalan, зарурат болуп калат. Мисалы, Бишкек бизден азыр бу жерден 300-400 километр. Бишкекке барыш үчүн аял киши махрам менен барыш керек. Албетте махрам менен барыш керек, шариаттын өкүмү. Бирок зарурат болуп калат да, аял ооруп калат. Үйдө күйөө жумуштан бошой албай атат. Ооруп, эгер барбай турган болсо, ооруу күчөп кетиши мүмкүн. Же болбосо bir паспорт алыш керек, bir документ алыш керек, документ жасаш керек. Мына ушундай зарурат учурларда гана ошол кейбир мазхабтын өкүлдөр жанагы берген патваларына ылайык ошондой учурларда рухсат бар деп келет. Бирок биздин мазхабта канча болсо дагы эгер махрамың боло турган болсо, бала чака бар, бир туугандар бар, күйөөүң бар, албетте алыс жолдорго өзүнчө bir өзүң махрам менен чыкканы аялдын өтө дурус келет да. Эгерде ушул башка мазхабтыкын кейбир убактарда ала берсе болот, кейбир убактарда кейбир аалымдар айткан нелер бар. Имам Шафи рахматуллаху алейхи ажылыкка аялдар махрамсыз зарыл болуп калса бара берсе болот деп патва берген болса, İmam Şaşi деген алым аялдар мындай убакта дагы махрамсыз жүрсө боло берет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кейбир хадистерин ошол жерге мындай кылып айтканда далил кылышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн bir hadisinde şuntуп айтат: bir vakitler kelet, ayaldar Yaman'dan, az Yemen'de aytıp da Yaman'dan Kabe'ga kelip korkpay, tavaf kılıp kayreket kıla turgan zamandar kelet dep aytkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mübarek hadisi var. Biroq al hadisти ошол эмне үчүн мынтип айткан дегенде
bir zamanlar kelet tınçlık zaman bolot. Ayaldarga hiç kanday toskolduk bolboyt. Ayaldarga hiç kanday korkunç bolboyt. Oşanduktan ayaldar özleri kalagan vaqtda Kabaga barıp, ziyaret kılıp, tavaf kılıp kete beretigen bir zaman kelet degen sözün azır zaman tınç bolup kaldı. Murunku zamandar kıyın ele dep, uşuga patwa berişip, bola beret dep turup patwa çıkargan alımlar var. Biroq bizdin mazhabda bolbayt muhtaram cemaat. Biz özümüzdün mazhabdan patvasına bekem turuşubuz gerek. Emi bir zamandar bolgan Paygambarımız emne üçün mınday aytıp kaldı? Antkeni bir zamandar bolgan bir umraga, acılık emes, jön ele bir ticaret, soda sattık üçün, je başka nerse üçün çıkıp kala turgan bolsa, eğer жалгыз ketip atsa, je kүйөө менен ketip atsa dagı, ayaldарды жалгыз көрgön jana karakçılar, kudum bir koydu, je bolbosa bir maldı, tartıp alıp turup süyröp ketkende ele, ayaldарды kalaganday süyröp kete berişken. Kүйөө ekөө ketip atkan bolsa dagı, kүйөөsүн өлтүрүп таштап, ayalını tartıp alıp malday kılıp ele süyröp alıp kete bergen zamandar bolgan vaqtında. Biroq azır zaman tınç, azır bardığı jakşı dep patwa berişip atat, biroq azırkı zamanındağı mındayça aytkanda tınç degen menen de işeniş jok zamanda. Azır tınç zaman, viza açıp koysa boldu kete beret dep koyup, kүйөөнүн үйüne taştap koyup, bala çakasını taştap koyup, sırtta jum işlep, barboy 2 yıl, 3 yıldap üy bülösün körböy, baldardı bagıp atam dep sırtta akça taup жүрген ayaldардын kılgan işleri bu durus emes şeriatта. Kayakta bolsa da ayal kişi kүйөө menen birge boluş gerek. Özünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin dagı bir mübarek hadisinde aytat, jakşı adamlar gana ayaldarın urmat kılat deydi. Eğer de ayalınızды urmat kılasızbı, ayalınızды jakşı körösüzbü, ayalınız menen ömür boyu birge boluştu kaalaysızbı, ayalınızdan jakşı perzentler törölüşün kaalaysızbı, anda ayalınızga etiyat boluşunuz gerek de. Etiyat boluş gerek. Jana ayal kişini özünçe saparga, özünçe kalagan jagına jibербегенге hareket kılış gerek. Ayal zatı uşunçalık merimdүү, nazik zat da. Kebir kezdе de ayaldarga ошол көз тиет, ayaldarga söz tiyet, sal durus emes işti köre turgan bolsa ele ayalды sıraz söz kılışı mümkün. Ayalın üstünden uşak жүрüşü mümkün. Anan al erkekке de oңой тийбейт. Oşonduktan ayal jakşı bolsun dey turgan bolsa, oşoga er tuura mamile jasap, tuura joldu körсөтүп alып жүрgөнгө hareket kılış gerek. Anan o men ayalım sırtta jum iştep akça taup atat, kızım sırtta jum iştep akça taup atat dep maktangan adamlar maktanbay ele koyuңуздар. Anın elin içinde maktanıştın da kazeti jok. Şeriat bunu jaktабайт, jana şeriattın ökümünde bu öte jirkeniştүү nerse, jana bu öte bir durus emes nerse de. Oşonduktan ayal kişi şul üyde ele iştep, je bolbosa jana mugalim, medik jana başka bolsa dagı özünün kızmatın kılıp rayonun içinde oşonday tegerekte jum iştep, keçinde üyünde konup iştey turgan jumuşları bolsa, ayal kişiге jumuş degende hiç bir şeriat bunu mındayça aytkanda запрет kılbayt. Al эми ушул сыртка кетип калыштан сактаганга аракет кылайлык. Аялдарыбызды бардыгын коргоп, аялдарыбызга жакшы мамиле кылып жүрүштү Алла Таалам баарыбызга насип этсин.